ubu tuvugana nsohotse mu cyumba cy'iburanisha aho abakurikiranyweho ibyaha n'urukiko rw'ibanze rwa gisirikare ahangaha rukorera i Nyamirambo mu mujyi wa Kigali barimo baratanga imyirondoro yabo. Ubu tuvugana twabonye itangazo mu minsi ishize ryasohowe na Minadef yuko hari abasirikare babiri ndetse n'abasivile 20 bakurikiranyweho ibyaha bitandukanye, ariko mu rukiko twabonye umubare wiyongereye kuko twabonye bambaye impuzankano za gisirikare bakurikiranwe muri dosiye birumvikana bagera kuri 3 mu gihe bari babiri. Twabonyemo kandi n'abaofisiye bakuru mu rwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa bagera muri 2. Abasivile bo n'abasanzwe birumvikana. Buri muntu wese rero arimo aragenda atanga imyirondoro ye yuzuye, ntago barimo gutanga imyirondoro y'igice kuko hari imyirondoro baba barafashe mbere, barimo barayibasubiriramo rero kugira ngo bumve niba hari amakosa yakozwe mu buryo bw'imyandikire kugira ngo bayakosore, hanyuma izindi process zikurikireho. Uyu munsi bari kuburana kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo iminsi 30 birumvikana kuko ushobora gufungurwa ukajya hanze ugakurikiranwa uri hanze, ariko isaha n'isaha urukiko ruguhamagariye rukakubona. Ariko nabyo biterwa n'impamvu z'ibikurikiranweho mu gihe bifite uburemere bukomeye ntabwo bakurekura ujye kwidegembya hanze bagukurikirana widegembya hanze. Hariho igihe urukiko rufata icyemezo cy'uko mu by'ukuri bakomeza kugufunga bakagukurikirana ufunze cyangwa se bakakurekura ukajya hanze. Birumvikana ntabwo twavuga ko bose bakurikirana nk'ibyaha bingana, twagiye tubibona mu nkiko zitandukanye kuko hari igihe usaba gufungurwa iminsi 30 ugakurikiranwa hanze ariko ntibikunde bitewe n'icyemezo urukiko rwafashe rushingiye ku by'ukurikiranwa muri rusange. Ubu rero tuvugana bose barimo gukurikiranwa muri dosiye b'abasivile baje bambaye impuzankano za gisirikare imfungwa za gisirikare, ariko mu gihe bari muri dosiye barimo gukurikiranwa ibirego bitandukanye b'abasirikare bambaye impuzankano z'akazi ndetse nabo mararasiye baje bambaye impuzankano z'akazi. Ubwo rero turaza kumva ikiraza gukurikiraho iyo abantu baburana byanze bikunze haba hari impande ebyiri, haba hari ubushinjacyaha ndetse n'ababunganira. Icyo nari nibagiye kuvuga, hari abavoka batandukanye kandi benshi nabo baje kunganira birumvikana aba bari muri iyi dosiye. Hari inteko iburanisha yo ibiri imbere kugira ngo yumve buri ruhande izafata icyemezo ikurikije ibyagiye bivugirwa mu rukiko hagati y'impande y'ubushinjacyaha ndetse n'ababunganira mu mategeko. Ubwo rero turaza kumva abaraza gukonvenka abandi bashingiye ku bizibiti. Nanone ntago urukiko rukora nta bimenyetso kuko haba hari ibimenyetso bifatika bigomba gushingirwaho kugira ngo umuntu agirwe umwere cyangwa se aryozwe ibyaha akurikiranwaho muri rusange. Urubanza se akenshi hari ubwo urubanza rubera mu muhezo, hari ubwo rubera mu ruhame, abantu bemerewe ikintu ntabwo nari nibagiye kukivuga. Aha turi ku rukiko rw'ibanze rwa gisirikare i Nyamirambo, hari abantu benshi cyane kuko urumva hari imiryango yabo yaje kubareba, yaje kubasuhuza birumvikana. Ariko ikindi gihari ni itangazamakuru. Itangazamakuru ngira ngo muba mubona ibyo bagenda bandika, ibyo bashyira kuri YouTube ni benshi birumvikana. Ariko abasirikare babara abasirikare cyangwa se urwego rwa gisirikare rugendera ku mategeko, ntabwo ushobora gufotora cyangwa se gufata ishusho iyo ari yo yose utabiherewe uburenganzira. Niyo mpamvu basabye ko itangazamakuru nta muntu wemerewe gufata ifoto, gufata ijwi iryo ari ryo ryose ririmo kuvugirwa mu rukiko, ndetse biranagoye ko twavuga ko gufata ifoto ntabwo biraza gukunda. Uraza kubona ko social media ntabwo iraza kubona amashusho, YouTube nuko kereka baraza kuvuga nyine bisanzwe bakagenda borosaba amashusho ya kera cyangwa se n'ibindi ntazi. Ariko ahangaha ntabwo wemerewe gufata ifoto iyo ari yose cyangwa se ijwi iryo ari ryose. Ese koko urukiko rushobora gufata icyemezo cyo ko aba bakurikiranwe muri iyi dosiye baraza kujya hanze bagakurikiranwa bari hanze bidegembya? Ari urukiko rwagera rubakenera igihe rubakeneye bakitaba gutya. Natwe turahari kugira ngo dukomeze kubagezaho ibiraza kuvugirwa ahangaha n'umwanzuro baza gufatwa n'urukiko birumvikana.